Boleh binaka. Bikam dia na biakani go ngamen na Ronald Reagan, Washington National Airport. Pakambulu chukan go bikam ni sembera ni ngolan ni be na TSA. Go na Rere ni airport. Ndaki binaka chukango me bakawat ko nitiko ni ndaki dati ko bakalibu na noa lutu na wai bata yang ko sa mama sarmena banua sa uchi na uda bata mama chuko berto na bubale na sudu bubale na fotofili katalaki na be esta Virginia mambul chuka ningo want to check on American Airlines cara tulitu maya mau angka buka D41 na pun na gate on ali want kina na 36 go 37 38 39 40 seberapa nani kilometer kemana 41 kelas ya kompak asal lakot kompak ya Benak sa kalibet may bikito ni sa lakutan na wang buka iya sa baby sa nang na kundo mo bonda na ando na kaloko na sinilip yang ko sa to sumubukan na 5 ito to sa tali 4 hours iya ko ngango o biya bambulangan bikam ni na Rere ni airport na Ronald Reagan Washington National Airport, klan so weekend dakila binaka na ni Presidente o Ronald Reagan, go ba ni tikuba na airport ngo. Go sa tungo na kena iba madala ni ola ko men airport ngo na segera ko ni sese. Satu kete tu na buno mola ko kina, go na terminal 2, ko to sa sibita na terminal 1, cukup talendo na terminal 3. American Airlines kito chukere Wilkino orto na Alaska, Delta, at kerto na JetBlue. Hulital nga kino United sarto to kaya nabi wangga buka erto chukike. Na terminal 1, terminal 2 go American go sangga JetBlue, sangga yo Delta and United. Pulau B, Ruben Mataloman, Pulau Binaka. Sa bambulu tu yang dekat kuku. Klan ni lebu cukup nemu sende turang weka lebu cukup nemu job. Iya, sakwa ngaya na nunggu bakal bulangan bakal leka en airport go. Iya. Bambulu cukup hadir lemah singa. Oh, benda kecisu. Yay. Kalau wedal ke bando na snow kwa ala ko menambongi sarto to ko misalnya so na vitamin news boleh tanale bani beka tiko uru-uru nambongi benakan ni Kongo orto na lako New York ngo cancel keve sarto ngor korto ndam tu kor cancel to lako Detroit lebu kor lako Boston ke Atlanta goir kita ngo kor lako na North Chicago orto cancel keve kita nga nalakan di bayay California through kede ni may buka go nung ko flight go na Los Angeles Los Angeles 4:59 on time so it's going ahead as planned but we're to nalakadaki Montreal we're to nalakadaki New York Orto na laka dake Providence, orto na ngole dake na moana dake na woliko, endaro ke cancel. Boston, Atlanta, iya. Tapi ni binak cunga pa nakalo ni selito na nanda, beba kalau ngatataki menda buka tubango, o bebas cukup bernangon ni rabulitiko, sa ngon na ndando elo lai, ndana no malisa ni do elo manikenda sa kawite kenda, menda na no machiko. Nakalo naronga do nanda mas kibakanda binakati menda rawata nanda bulin takaka menda yang ibale berotao na kambi mbito ndo na buli lesoni watikina
taka bakuko, eh? Iya, bula. Bula binaka. Kok satu kan kena itu kumatai lalai. Sachu go bena ticketing. Ona la kusong bena level 2, bena security. Meuli wangara coffee siya pakasingaliw. Sa dalang wala sumusaranggo, sa dalang punto sumunganggo bena escalator. Mendang wala bena TSA. Bulan boleh gunakan ita selasa tora. Nggak pakai level. Nah, kita juga na level 3. Kita ngol sebelum na level 2. Kita sana ngol na security checkpoint. Ada ngay kyo sana songa tatalo ko telepon. Belata ni bakatambul. Raduri lama eh. Dali irangan doon mo noy rango. Nangono kito kelmikina. Kito kelmi sana ano parta ka pikimuni. Ya. Ya ni kimem kelmi raya. Ya. Kuna una kel to mikina ni Hilton. So when you arrive over there. Kaya sanggay kaya pagkapunta na lift sa Uba, sa chuka na mo zone 4. That's where you get picked up. Ito sanggay lako. Go, kaya may sana duro bena, TSA. May check tingnan ni mami bag. Ayan. Sa napamad, ini bikin mo ni. Dalang guys, sa tiyan ni Lomay. Kana Balkana, Balilay, so sababi nak. Sana duri lamang go. Satu nga na po ni Loray, kato na American Airlines go. So nga kami check ini rango. Sana duri ke. Pinaka, mo demanda.